25 жыл аттуу районаралык турнирде мыкты тосмочу номинациясы менен Расулбекова Сайкал сыйланды. Расулбекова Сайкал. Ушул турнирде мыкты тосмочу Абди Миталипова Айгерим, Эркинбаева Айтурган, Mutlu байланыштыруучу. Болотбекова Нуржамал. Ошондой эле ушул турнирдин эң мыкты оюнчусу Абдыкадыр кызы Айдана. Каракулча командасы. Каракулча. Üçüncü orunda algan üçün Жалахабад командасы. Жалахабад. 15 ming so'm. Bir de ikinci orunda algan üçün Nokat. Nokat komandası. Birinci orunda değerli çempiyonlar Karasu. Karasu komandası. Ne Karasu komandası. Dönüşünün sürekçisi, Kurban Kutlu neyse, Rıfsat'ta söz verelim. Doktor, oyuncular, sosyolojileri, bardağızlarının bugünkü içeriklerin katışıp, aktifli oyun, özümüzlerin mıқты ekenimizdерді көрсөтүп жатканыңыздарга мен ыраазымын. Барлык келген конокторго рахмат, келген кадамыңыздарга ыраазымын. Karasu жеңишке жетти.